Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon nga ito, ako ang magpahamtang sa kamatayon o ang maghatag sa kinabuhi. Mao kini ang gisultis Ginoo nga siya ragi nagbuot kinsay iyang patyon o kinsay iyang buhion. Lingi ako no nang imong tupad na dili ka patyonon sa Ginoo. Ang wa mo lingi mga patyonon. Kinsa may patyon sa Ginoo, diri sa unang pagbasa ang taga Ninive or nagsimbolo ni sa mga nasod nga masinupakon sa Ginoo unya mga hawd kay tanan ba kanang gahuna-huna nga sila gyud maoy gamhanan. Mo nang giingnan sa Ginoo, hapit na ka buntugon sa imong mga kaaway. Unya matud pa diri mo ang tanan mo tan-aw kanimo, mulikay og moingon nagunob na ang Ninive kinsay mohilak alang kaniya. Kay kani manggong taong mga mapahitason, mga tao nga murag Ginoo ba ang batasan, kanang murag sila gyud maoy masunod. Daghan kaayong mangandoy nga mga matay na sila. Di ba? Aw ka mo god bisan gani ka na mga maestra nya principal portig yung haura sa makaingo mga maestra nos am ni mamatay ni prinsipal muram sa siya Ginoo di man kasabot nato bisag ana mga opisina abisa din ni ganis parokya wagi siguro nanay na nagampo nos am ni matay ni paria muram pertim ni yang haura muna tungod kay nagpakaginoo man siya. Ang gusto sa Ginoo diri sa atong ebanghelyo nga kalimtan gid nato atong kaugalingon. Dili ta ba magsigi og paningkamot para sa atong kaugalingon. Mao na ingon siya og mosunod mo nako unang buhaton kalimti gid imong kaugalingon. Nya iya dayon ang gisigundahan pag-ingon kinsa tong maningkamot sa pagluwas sa iyang kinabuhi kawad-an Hinoo niini. Pero kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako sa iyang pagsunod nako makabaton niini. Tagalat ta mog simple nga example. Kanang tao bitaw nga mahingawa kayo sa iyang kinabuhi. Unsa man na siya naong smiling o dili? Kana bandaghan siya kabalaka ba? Oh, ang naong ana uga kay tanan niya pirmi lang ga kulismaot kay daghang problema buntag pa lang sayo inigmata ana ang gihunahuna problema na ana pero kanang tao nga nabang di mahadlok nga mauwawan di mahadlok masakit di mahadlok mamatay unsa man na siya naong gaan kay naong imong ingno na siya na kay makaon diha day nakatrabaho na imong banay siya nataktak lagi katawa na siya sa unya asa mo pagkaon siya depende la sa Ginoo basta kami ningkamot lang ana sige ra nag-smile hangtod ko na siya mamatay smiling lang ya pugnaong kay kada man kung kinabuhi nga gihisgutan sa Ginoo nanay mga tulo ka klase nga basihanan. Ang una gyud kinabuhi kanang maginhawa ta makaingon ta nga buhi pa. Ikaduha kanang malipayon ta kinabuhi sad na. Ikatulo kanang maadto ta sa langit mo na ginay kinabuhing way katapusan. Sige lingya imong tupad na naginhawa pa ka. Sige buhi na kana buhi na naginhawa man. Pasar kas primero, ikaduha, na malipayon ka. Sige, pangutana. Kay guwagin na siya malipay, patay na. Nya ikatulo, na malangit ka. Wa ka kaysa. Kay ang babag sa langit, ang sala man,
Sa to pa, kung buhi pa ka, naginhawa ka, buhi ka, nya, na kay sala, patay na ka, ano eh. Mo na ingos Kristo, og di mo malimot sa inyong kaugalingon, kining atong kaugalingon, mo na pirming mutukmod nato sa pagpakasa. Nya kini sang atong kaugalingon, mo sa ni mutukmod nato sa panagsigig away, mo nang di na ta malipay. Kadaghan ro mga asawa, wa malipay sa ilang bana, kay giaway man. Kaysa din mga asawa habi, na kada gid adlaw malipayon gid mong magatubang sa inyong bana ta sa kamot. Way labot sa mga madre, kuha na kamo lang mga. Tanawa di ba? Nagpanaganag yung isa. Kaysa sa mga banaha din nga kanunay yung malipayon magatubang silang asawa ta sa kamot. Wag ya pwede isa. Kinsa ninyo din nga malipayon yun mga tubang spare, taas sa kamot. Mga ulo-uluhan inyo sa tang ulo-uluhan dayon. Kanindot unta, kada nato tan-aw sa tong isig katao malipayon ta. Og unsa may makapalipay nato, kung tumano nato ang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, higugma ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Nya kung dili kita magsigig kalimot sa tong kaugalingon, maglisod sa taghigugma sa ato isig katao, mao nang masuko na ta, maguol na ta kung ilatang bugal-bugalan, hangtod gyud makasa na ta, maimpierno na gyud ta. Hinaut unta, magkat-on na ta nga malimot sa tong kaugalingon. Katapusang lingi, ang di mo lingi, impiernohonon. Katapusang lingi, ing nasugod karon, ikaw na'y akong hinumduman. Nasugod karon, ikaw na'y akong hinumduman. Ayaw na pagsigkalimo, ay sige, una-una na imong kaugalingon, kanang imong isig katao, mo na'y hinumdumi kanunay.